Vikiću, i kad smo vidjeli šta smo uradili, nakon toga ja moram reći da je ta akcija briljantno izvedena, jer to je bilo gore stvarno izuzetno utvrđenje. Recimo sadejstvo sa drugim jedinicama, sa jedinicama armije, da li ste imali možda tu priliku već da sadejstvujete recimo u toj akciji? U toj akciji jesmo imali priliku, konkretno imali smo sadejstvo sa prvom bošnjačkom brigadom. Sadejstvo je bilo solidno. Tom prilikom zarobljen je velik broj MTS-a, ubijen velik broj neprijateljskih vojnika i tako dalje. A što je bilo najvažnije tu, da su stvoreni preduslovi za dalje napredovanje prema Trnovu, Kalinoviku, što možda budemo sad u priliči radili. Nije neka vojna tajna. Dobro, s obzirom da je važeće primirje, ja lično ne smijem ništa drugo da prognoziram, ali međutim s obzirom na ponašanje suprotne strane, vjerovatno će se to izroditi nešto sasvim drugo. Ostalom, iskustva Vlašića Majice nas uče tome da od četnika možemo očekivati samo ono najgore. Da se vratimo opet, gospodine Vikiću, opremljenost, obučenost, odabir ljudi, jedinice, to su sve neki elementi koji se moraju jednostavno popuniti da bi se recimo obučio, da bi se stvorio jedan specijalac. Kako ide redoslijed tih stvari u stvari? Šta je najvažnije za specijalaca? Da vidite, za razliku od ovog prethodnog što sam govorio, i ne bi naravno ponavljao, nego bih rekao ovo za dalje. Sad je u sklopu Ministarstva Medicinskog fakulteta i Fakulteta za fizičku kulturu i našeg dispanzera pokrenut jedan projekat koji je zadužen i koji će da sadrži psihofizičke i zdravstvene i testove i kriterije u prijemu jedinicu. Znači da naša policija dobije, da kažem, bosansko-hercegovačke kriterije koji neće biti tuđi. Za razliku od vremena kad sam ja došao u tu jedinicu, kada smo uglavnom koristili tuđe kriterije, tuđe programe i tako dalje. Iz kojeg to razloga i zašto su se za to opredijelili? Pa zato što ako se na pravi način odaberu pravi momci, onda će uspjeh biti daleko veći. Ako se zna, a nešto ću kasnije šire kazati, koliko košta osposobljavanje jednog takvog pripadnika, onda je i neminovno da smo se na ovakav jedan poduhvat opredijelili. Ove jedinice su na neki način skupe, ako se smije tako kazati, ali su zato i efekti izuzetni. Znači, logistička ta potpora, opremljenost, sve ostalo što ide, kako osigurati to, pogotovo sad u ovom ratnom vremenu, to je pitanje za državu uopšte. Ja bih još ovo samo da dovršim. Poslije ovog prethodnog sam rekao, ministarstvo je uradilo selektivni program i specijalistički program koji do sad nije bio. Šta govori selektivni program? On bi trebalo da traje 5 mjeseci i 18 dana. I znači kada pripadnik koji se bude regrutovao u jedinicu uspješno položi taj ispit, to će biti podvrgnut svim observacijama za 6 mjeseci, onda će tek moći da zasnuje radni odnos u toj jedinici. Oprema, najviše i vezano zbog opreme i skupoće ovaj moj prethodni govor. Ja bi sad mogao ovdje naširoko govoriti, ali ću ja kazati par interesantnih stvari. Ako znamo da jedan helikopter za specijalnu jedinicu, kazat ću nov, stariji se može uzeti jeftinije, košta $4.300.000 bez dodatne opreme. Ako jedno borbeno vozilo, jedan BOV ili jedan laki tank košta od 600 do preko 1.000.000 maraka, ako jedna puška
moderna puška košta 5000 maraka i više, onda kad se to sumira na jednu jedinicu od nekih 150 pripadnika, onda to dobijemo cifru od skoro 30 miliona maraka. E sad možete misliti kad se takva jedna oprema uzme i nabavi, kakvi ljudi moraju da budu koji će rukovati sa tom opremom, koji će znati čuvati i koji će znati efikasno upotrijebiti. I znači opet se vraća na početak, da bi sve to se i nabavilo i bilo u funkciji, mi moramo imati, da kažem, idealne momke. Kako fizički, tako i psihički. A nešto oko nabavke, pa manje više u ratu se svi snalazi. Vi vidite, kad je rat počeo, mi smo imali ono što smo iz kritelja donijeli i veliku masu tog naoružanja i opreme smo podijelili na teritoriji cijelog grada. Nema mjesne zajednice, ja mislim, kada bi u okrugu krenuli, kome nismo dostatni materijalno-tehničkih sredstava dali. A kad vidite ove zadnje smotre koje radio televizija Bosne i Hercegovine snimala jučer kod gospodina Ademovića i gospodina Rusmira, vidi se dosta nove i moderne opreme. S tim da ima i određene opreme koja nije ni prikazana i naravno i ne treba da se prikazuje. To će ostati tajna, ali to nam četnici poklonjaju. Ali ipak dosta se nabavlja, ali bi trebalo možda i još bolje. Jer gledajući koliko je ova jedinica uradila i koliko je zavrijedila i koje će ona poslove još izvršavati i u ovom ratu, a i posle rata, ona će morati sigurno, i ovo društvo i država će morati da pokloni veliku brigu toj jedinici, da bi na koncu imala jednu pravu jedinicu koja će moći izvršavati sve bezbjednostne zadatke, a ujedno i jer ta jedinica i ti ljudi koji u njoj rade to i zaslužuju. Gospodin Adimović bi možda rekao, možda bi mogao kazati da li se specijalne jedinice naše mogu uporediti sa nekim sličnim u svijetu i šta to razlikuje naše specijalne od ovih u svijetu, recimo ne znam kao što su SASO ili ove Mi-6, tako da. Pa ako me pitate ima li razlike između tih jedinica, po mom mišljenju ima. Prvo u pogledu opreme i naoružanja, jer oni imaju dosta kvalitetniju opremu i naoružanje. S druge strane imaju, to su znači milionske zemlje, imaju, kako da kažem, raznovrstnost u odabiru kadra, više kvaliteta. Međutim, ono što mi imamo, oni ne mogu imati nikako. A to je naš bosanski duh i to je naše ratno iskustvo trogodišnje koje je iza nas. Jer mi smo u toku ovog rata naučili i uvežbali ono što oni nikad u mirnodopskim uslovima i na nekakvim vježbama neće moći da uvježbaju. I stekli smo takvu psihofizičku stabilnost specijalaca koja se ne može dočarati ni u kakvim drugim uslovima. Ja ću vam to pokušati objasniti ili dočarati na jednom plastičnom primjeru. Naime, vi ste gledali i vrlo često na televiziji puštaju filmovi gdje tamo policija američka i tako dalje, oni rade nekako policijske poslove, talačke situacije, oslobađanja talaca i tako dalje. Mi smo u toku rata radili jednu takvu akciju, pored niza policijskih akcija koje smo radili. Radili smo jednu takvu policijsku akciju u koju smo za nepuna 3 sata sa svim pripremama izvršili tu akciju bez, kako da kažem, pogrebanog čovjeka. Taoci su bili, u pitanju su bila 2 kriminalca koji su izvršili ubijstvo, a taoci su bili jedna žena i jedno dijete. Nesumnjivi vaš doprinos i također bilo je još tih obračuna sa kriminalcima. Ja neću sad da kažem o tom doprinosu, nego upravo hoću da napravim ovu poređenje, da vam kažem. Dok kad gledate filmove vidite tamo da oni upotrebljavaju, kako da kažem, jedan veliki broj policajaca pa specijalaca i tako dalje. Mi smo ovdje sa 15